Assalamu alaikum musidɓe, mi salminaon. Ɓeydondirgol, luggingol miijo, ɓeyda faamu ko ɗum addilanɗoɗen, surtout karamakoɓe men ɓen. Fewndo ko ɓen mi mari komi yewtagoy par ce que miɗo haynade goɗɗum si tawi woni ɓe lugginali gande maɓɓe ɗen, ɓe continue ka ɓe woni ɗon e méthode ka ɓe woni ɗon, ɓe aroye ɗo ha hara buy jentotako ɓe. Joni noon ko point ji joyi mi fala andintinde ɗo. Point arano, mi nanay yeddodiray ɓe buy yiɗuɓe memmingol débaji tomago e guereji e sonkoji e sendidirgol hakkunde julɓe ɓen. Ananay ɓenna sahaba ɓen firirali ni, ma ɗum tabi'ina en firirali ni, ma salafu sali firirali ni, ma ɗum karamokoɓe hara ko karamokoɓe ɓe jentotoɓen tun karamoko kaari sheikh kaari firirali ni. Min mi wolana on si tawi yaari noon, et puis ɗum kadi hara ko firoji interprétation. Enen ko no milantoto enen o génération ji men ɗo, enen kono feƴƴunoɓen tan médiéval, ma ɗum tan ɓawniraɗo salama feƴƴini, ma feƴƴunoɓen duuɓi temeɗɗe jeetati. Enen kono ɓen mijjitortan non tun, enen kadi duwa ɗen mijjitorde. Enen en duwa kam miijitade e hunde koko ɓen ɗo winduno kon tun e tam maɓɓe, eno ɓe faamirayno non, eno ɓe yiiri non aduna on. Enen kono ɓen ɗo miijitorta non tun, enen kadi duwa ɗen miijitorde. Par ce que kona kon jangede, kono ɓe interprétation ji ɗi ɓe wanno ɗin e hoore texte on, hiɗen innude ko ɗon tun hattete groupe gode woni innude ɗon. Par ce que anna on weytigoy, anna o weeti joni jannoɓe no ɗuuɗi, karamakoɓe no ɗuuɗi, no woodi wawɓe miijitade moƴƴa harana hunjinteɓe tun. No woodi noon buy hara ko hunjinaɓe tun, koko ɓe hunjina kon tun ɓe ekkitaka miijitagol. A fuɗɗa en miijitade tun ɓe non nani salafu sali en firili ko probléme non. Allah subhanahu wa ta'ala mo noddi en ka Qur'an nokkeli buy, afala yatadabbaruna al-Qur'an afala ta'qilun li ulil albab li qawmin ya'qilun li qawmin yatafakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala mo nodditi en miijitagol e taskagol. Kono enen buyno sikkude islam on wona yawono think, wona yawono miijitotoɗo, ko ya miijitoro no feƴƴuɓe ɓen miijitori non. Miijitoroɗa no karamako ma miijitorta non, ma ustage ma miijitoroɗa no karamako ɓen non kadi miijitora no karamako maɓɓe miijitori non, ma defte ɗe ɓe jangata ɗe no miijitora non ko noon ɓe miijitorta, ɓe duwaka feƴƴude ɗon. Par ce que kamɓe ɓe permetaka miijitagol, ko ɓe miijitoro no karamako maɓɓe miijitorta non, ɓen non kadi miijitoro no karamako ɓen ɗo miijitori non, ɓen non kadi miijitora no karamako ɓen ɗo ɓawɗon miijitori non, alors que wonaɓe sa'iji goti, wonaɓe époque goto, wonaɓe période goto. Ɗum ko probléme molanaɗo, par ce que ɗum ko jofinɗingol julɓe ɓen non, wonen jaleteɓe. Donc jama no doit wattande yile e hoore ɗum, génération ji ɗin no ardata noon, société on no yarata noon, technologie on no ardata noon, e aduna on change e culture ji ɗin, ko noon pensée ji ɗin kadi seedirta wattana yile. Goɗɗo duwaka wonde hunjotoɗo tun hara wata miijitade ma, hara ko goɗɗo miijitantomo. Ko nun yo goɗɗo miijitanoma, si tawi koko defte ko goɗɗo windi tun, an ko ɗon tun hattata, a duwaka feƴƴude ɗon, haray an a woni jofojo koyo goɗɗo miijitanoma. Ɗum ko probléme noon. Karamakoɓe no duwa wadde centre de recherche ji, ka recherche ji molanaɗi watte e wawa étudiude texte on e contexte makko on. Mi artoye ɗon nen joni. Ok, siwi ɗon nen point ɗin mon, se wattanili janguɓe ɓe wakkili moƴƴa, Allah yoɓa ɓe anniya maɓɓe on e niya maɓɓe ko ɓe jogiti kon e ikhlas maɓɓe on. Kono noon ko problématique yo taw janguɓe mari doctorat ji hara ñande jentiɗaɓe o ko sujet ji gooti.
ko fi ware ko fi pantalon ko fi dewgal ko fi seedigal ko fi sonnajo hara ko koye sujet hoy koye nanama koye nanitama koye nanama koye nanitama hara ñande jentiɗaɓe o fus kesum ala innovation ala recherche ala mijitagol ala ɓe ala windude deftere ko defte windade ɗe ɓe woyi janngude ɗen ɓe woni janngude ɗum na progrès noon ɗum ko yiltitoragol ɓaawo noon duuɓi capantati si tawi évolution hay hunde waɗade haray ko probléme ko ɗum jogitiɗen problématique molnaɗo joni noon ɓiɓɓe ɓe on ɗen ɓen heɓude naɗon ɓe fewndi ñande o hinno évolude ñande o no miijitade ñande o ɓe yiide kesum si tawi woni en adaptaki e wona jannoɓe kono hara ko yerumen on tun janneten hatten ɗon yimɓe gotumen ɓen ɗon ara heɗo en hande kadi heddiɓen tawa nanayɗe woola sika koyen jofoɓe par ce que hara miijo maɓɓe gon e intelligence maɓɓe on hara feƴƴino an ka wonɗa yewtude ɗon tawa ha joni enen ko sujet hoy toso koye jogitiɗen ko ɗum ɗon sonketen hoore mum piren sendidiren julɓe ɓen ko problématique noon poyen hekkiɗon ɗon kala fuɗɗuɗo miijitade seeɗa o analyse o waɗa réflexion ko aybinteɗo groupe hoy no woodi aybinay koye on tigui o yalti ka diina o bonni mofte ɗen o fuɗɗi violude diina kan harayna ɗum ɗo alors que ɓe yejjita kamɓe tigui yoɓe yoɓe janngoya ko hulɓini kon yiya goɗɗo mo mara niveau hay associate no aybina wi ko marɗo doctorat mum ɗum ko problématique molnaɗo noon hara ko ka diina kadi hara o mara niveau hay puttere yiya on no jooɗi no aybina goɗɗo towɗo gandal ɓurmo aybinamo wikkomo hayfinamo sarti goto so wooli tun goɗɗum ko welatamo ma so wooli goɗɗum ko lutodiri gokkuni e ko longina kon o mijitota ko hande kadi ko yewo aybina wonɓe amérique ɓen no seydi wano docteur Yasir Gadi donc mo windi defte buy no anda ko salafiyankejo ha kaw ari joni o fuɗɗi mijitade o enna no quelque chose ne va pas something is wrong hande kadi ko attaque ji o bonani umma on come on hara sa jentike ko ni ko yewtude ko findingol hakkille logique ok mi daara vidéo ji ha joni mi goɗɗo no donno ɗumanno fi pantalon on est ce que no taƴaka kota hadisi no ke nelaɗo sa sallam ɓe maki kala ko heddi kon ley holɓuderenen ka yiite ɓe ala darde hadis on contexte makko on ko hendutuno yewta ko fi hondu nelaɗo sa sallam yewtani ɗum nelaɗo no yewti fi bungowo hara buɓɓen on say ko yontigi faamu hari goɗɗum ala ko yimɓe tampuɓe yimɓe burure ɓe ala moƴƴinde hay hunde ko goɗɗo hollirta hettare ko coñci so wattike coñcol makko ngol haray o holli hettare joni noon si goɗɗo wattike ha o watti daasude haray wonti bungo hande kadi no jokkodiri hay Aboubacar radiallahu anhu warno landiniraɗo sa sallam onni coñci an ɗin no yawti nelaɗo sa sallam enimo no a tawaka an Aboubacar par ce que mo suti intention o wona bungo hadi ara buɓɓen ko yahaynoɓe hay coñci ɓe moƴƴinta ko ittoyeɓe coñci siri ɓe adda noy waka men société ji men ɗin ɓawɗo no feƴƴuno ko andirta goɗɗo no alɗi ko basé makkon e pikkol makkongol e coñci ɗi o watti ɗin fewndo o aduna ɗo si ɗum no comparede ko sodowo wano montre mo 40,000 $, o bungira o montre ɗon ko sifa ɓen inneteno wadde sifa ɗum bunga hande kadi wona concept fi coñci fi pantalon ko goɗɗo watti kono sa ƴettali hadisi je ɗe jangata ɗen dara contexte majjon waɗe analyse waɗe esprit critique waɗe réflexion a jooɗoto ɗo miijitoɗa no tan médiéval miijitota no hara julɓe no mari probléme ji molanaɗi ɗiɓe duwa adressude donc si wi ɗon ɗen groupe no yalti qur'aniyun ɓe majjinde jama on yimɓeɓe no duwa wattande ili évita extrême ji ɗin fop goɗɗo wata yeddude hadise fof inna hadise fop gollitirtake wata wonde kono en même temps kadi hadise je buyno woodi fenandeje ukkitaɗe ka nder diina hara ko iwɗe jungo juif ɓeɓen ma ronka famude contexte hadise on ƴetta on ɗon dallinoramo ɗum noon kadi majjine jama on jofinɗine julɓe ɓen buy jaɓata ɗum haray ko wattangol yiili assalamu aleykum